I lijep pozdrav svima, dobrodošli u novi vlog. Čujete ovaj cvrkut ptica, čujete ovo. Tako lijepo jutro i tako sam se naspao, tako sam nagodan i tako sam, ne znam, osjećam se toliko svježe i osjećam se toliko spremno za novi vlog i za novi dan. Inače, za vas danas imam malu nagradu za sve vas gledalce. Evo nas na Skype-u sa prijateljem Zdenkom, probudio sam ga ranije zbog ovog svega. Inače, on je znači radi u Targetu, njega ste upoznali već iz ranije klipova kad smo trebali dron da kupujemo i to. Radnja Target vam dijeli 20 Steam voleta po $5. Znači svaki dan će se izvlačiti po 2 Steam voleta na njihovoj Facebook stranici. Link imate dole ispod u opisu. A kako da učestvujete u toj nagradnoj igri? Ovo sljedeći koraci. Znači, idemo na strancu inpoint.ba, jel tako? Tako je. Ok. Kad smo na stranci inpoint.ba, u search bar, to jeste ovdje dole prostor, kucate broj 29857. I onda idemo na kupi i kaže dodano, to jeste dodano u korpu. Odete desno na korpu, checkout i onda vam se pojavi ovaj prozor. Idete završi kupovinu. Kada odete na završi kupovinu, ovdje ćete morati napraviti svoj account na ovoj stranici. Znači to je formalnost, nije ništa teško. Vjerujem ako koristite Steam da znate napraviti i ovdje account. Kada uradite kupovinu, imate rubriku dole na dnu napomena. Tu ćete ukucati samo Nedim i ostavit ćete svoj link Facebook profila kako bi vas mogli naći ukoliko budete sretan dobitnik. I u biti to bi bilo to. Znači slobodno naručite artikal, on vam neće to naplatiti. Zdenko, hoćete li naplatiti? Neću. Pošto sam ja ovih dana na festivalu u Zagrebu i na festivalu u Beogradu, znači na Balkan Festu, ekipa iz Targeta će izvlačenje izvršiti umjesto mene. Ako ja stignem, i ja ću da izvršim neko izvlačenje, a izvlačenje će biti... Dakle, pozdrav svima, izvlačenje će raditi svaki dan, odnosno svako večer, izvlačit ćemo po 2 sretna dobitnika Steam Wallet koda od $5 narednih 10 dana. Eto, znači na njihovoj Facebook stranici narednih 10 dana po 2 Steam Walleta dnevno. Sretno svima! Znači, nadam se da vam je sve jasno, koraci su ekstra jednostavni i evo ovo je neka mala od mene nagrada za vas gejmere, zato što bukvalno ne morate ništa da plaćate, ne morate ništa da lajkujete neke Facebooke i to. Znači, dovoljno je samo da se registrujete, ostavite Facebook podatak kako vas mogli naći, znači samo kako vas mogli naći i to je to. Ok, sad idemo u Sarajevo i idemo sa mojim ocom, tačnije moram oca da vozim u Sarajevo jer on ima nekih obaveza, a također ja imam poslovni sastanak, inače nije vezan za kanal uopšte i znači skroz drugi biznis. I trebao bi Vanimi da dođe u Sarajevo i da se nađemo također sa njim i sa njegovom ekipom u Sarajevu. Možemo da krenemo, a? Može. Poslovni sastanak upravo završen i htio sam da šetam gradom i to sve, ali ne, ipak sam odlučio da vas odvedem na meni jedno od najdražih mjesta u Sarajevu. Inače, tu smo već jednom bili u jednom vlogu, ali nismo nikada bili gore sa dronom. Tako da idemo sada gore da pustimo malo dron, jer meni je to nekako previše drago mjesto zato što se vidi Sarajevo iz jako lijepog ugla, tako da kažem. Poslije ćemo ići u jedan šiša bar koji drži moj prijatelj, zato što me pozvao da budem njegov gost i da dođem bukvalno tu da vidim kakav moj objekat i da malo me počasti i eto, bukvalno da sjedimo i da pričamo. On je inače fotograf, jedan od najpopularnijih fotografa u Sarajevu. Hoćete dolaziti u Sarajevo? Pa hoćemo. Ok, tu mi je bila matura, znači sjećam se tačno ove terase kad sam ujutro u 5 sati tu bio.
tačno u ovom ovdje restoranu. Znači, bukvalno restoran je na vodi, znači ispod njega, tačnije, eto, pored njega, da budemo baš precizni, protiče ta rijeka. Inače, ovom cestom smo išli za Goražde, tačnije kroz ovaj tunel, i tu smo jednom puštali dron. Tačno smo tu stali i pustili dron kako bi snimili Sarajevo koji se sada nalazi iza mene. Uglavnom, mi sad idemo skroz gore na jednu jako lijepu destinaciju, ali imamo nekih 10 minuta otprilike penjanja, znači skroz uzbrdo. Već odavde imate jako lijep pogled. Opet ponavljam, meni jedna od najdražih destinacija u Sarajevu. Pogledajte ovo, kao da je cesta u oblacima. Pogledajte ovo, kao da je cesta u oblacima. Kako nevjerovatno izgleda. Evo, već mašu. Već mašu. To je to mjesto, sad ćemo tu gore da se popnemo. Evo jeste. U vlogu ste. Obavezno ovo mjesto obiđite ukoliko niste do sad bili u Sarajevu, a planirate doći. Raspitajte se tu malo naokolo, nije daleko od čaršije. Idemo kod prijatelja u Šiša bar. Ok, upravo sam parkirao auto u hotelu Hollywood kad smo bili na Novu Benu. Tu smo bili u tom hotelu. Sjećate se vjerovatno. Šta ima kraj? Kakav si? I kako može. A česte mačići. Ajde se malo slikaj. Ajde, evo vas. Pozdrav. Znaš kako ovdje dobro ga izbrka? Sad ćemo ganjati avion za dronom. Ok, sad smo se razdvojili. Sad smo ja i Vanimi braćala sami ovdje. Ostavili nas. Šalimo se, idemo po moje auto. Oni su gore negdje parkirali. Ja sam dole u ovoj garaži. Idemo do čarši, idemo do centra. Jel' tako? So here we are right now on Čaršija, razumiješ? Evo nas na čarši, ozbiljno. Idemo znači sad. Dženo, brate, ja se zbunio se ja pred kamerom, znaš ono? Ja da. Oni početci, brate, kad se sjetiš na YouTube, ono, upališ kameru i ne znaš bukvalno šta da pričaš, ono, stite svega. Ali vidiš sad, ono, forat, brate, trzneš kamerom, evo, čovjek te gleda, veli budala, frajerba, a tebe baš, ono, kukuriku. Kukuriku. Razbacaj se, brate, da izgleda u slow motionu još bolje. Burekdžinca Klagija, ljubomorna žena dala naziv Burekdžinci. Srali smo malo na pauzu. Ćao. Bože Petro. Ništa, ovo je snimak za rastanak. Oni sad idu na Šišu. Ja idem po oca. Da, do Kike. I onda ja i otac pićimo kući. Ja do Kike. A on će ostati još malo u Sarajevu. Ja mu para da se vratim do će samo do Kike. Ćao! Bye! Fu!
Evo nas. Ok ljudi, evo nas kući. Stigli smo iz Sarajeva. Bio je na onako jedan lijep, chill dan. Nadam se da će vam se svidjeti nagradna igra koja se organizuje narednih 10 dana i koja će trajati narednih 10 dana i podijelit ćemo tih 10 Steam Walleta, odnosno 20 komada. To bi bilo to za danas. Ja se iskreno nadam da se uživali u ovom vlogu. Ukoliko jeste, ostavite like na njega i ostavite subscribe na moj kanal, odnosno pretplatite se. Mi se vidimo ponovo sutra. Iskreno za sutra nemam nikakvih planova, ne znam šta me očekuje, tako da ne mogu da vam kažem šta možete očekivati sutrašnjem vlogu, ali uglavnom budite tu. Lijep pozdrav svima i čao.